Ya, seram hiji culun hiji. Mata ayah tukang malak banget aku kia sama gitu Ngomong, mending baik saya itu dia udah aing. takun koin dia kabos aing. Bodo amat lah. Ah, lumayan ya duit di malam mingguan ya semoga duit ya. Ah, salang ma. Ma, buka ma. Astagfirullahaladzim. Itu gimana, Ceng? Samboyong-samboyong gitu. Siapa mana, Ceng? Jam-jam. Astagfirullahaladzim. Buka anak, badung-badung kain. Buka, sini beres sadar. Aduh. Ya minuman neken amat ya. Musikan lah, mes santuy. Musikan panas poe kieu pelem di musik na mau awe ya makel kuat yang ada kan balik ya maksudna pengen ke pula dikit lang baru hangat ya bos aing naonnya Bas tinggal kowe bos aing bye kowe na bas kayak kene ya bos aing hitut nama rongit aing kerjain lah bos aing membuka ES tidak ada ngerjain bos aing lucu bos aing deh lah dia mainan guys deh buat aing lucu dan udang bos lah aing paling kenal deh lah suan main aja sama udang buat aing udang bos udang ya bos kayak anu aing lah musiknya kenal udang kangenan bos aing
sakit mengganggu aing. Nah musik aing mah pus aing tersantuy. Halus amat ti leungeun. Bos aing keur ngayal katimu perawan meureun. Dengan aing diusapan. Orang sia Bajar sia satu bos perawannya. Bos aing ngayal bae. haram jada sia ngaganggu aing beker plus aing keur barbar. Bos emang bos bar jeung saha? Bos ti tadi sorangan bae ngajoprak. Ih, geus anjing lehek bae teh anjing. Ih, gila aing mah nunduk bos. Di mimpi lah. Itu biasa be bos, udah ngegas. Ya ateng siun dulu bos kos kitu mah. Ateng balik yuk. Geus sia ulah punung bae inum tah. Naon tuh ieu bos? Marjan. Marjan. Inum bae ke sia. Ih, lah. Bos mah aing marjan mah lain deui di mah aing mah sungit, ieu mah pau. Geus sia lomang inum bae. Aing minum ulahnya, tapi bos aing marah bae, aing mah minum lah. Wih, dasana bos ci amat sih bos. Geus kumaha? Eta hade manapna. Dasana sih bos, bos kieu amat. Jus teh kebo. Ya bos, just teh kebo dikitu nang ka aing, jangan nuk maean aing bos. Ih, kasih lah aing dadar ieu dulu. Tutupan tuh hardeng tuh tutupan. Ah, aing tutupan. Bos, aing bulat amat sih bos. Bos bulat, aing teu bisa udang, aduh bos. Boga sarua aing eta kasih ge aing teu kuat terus. Berat asa. Enggak, saya teu kuat mah heskeun bae heula, aing ngendek hes. Bos, aing hees. Aing sieun selamana doang sila aing sagede buah kelapa, bos. Gede jasa. Atuh hes, heueuh, hes. Aduh, ieu tamat nih sila aing. Aduh, sugan bae lah aing ulang lah. Bulat-bulatnya sih banget. Aduh, sugan bae di si bangeteun mah aing rada cengkak. Aduh, bos aing mana ya? Mas, bos. Ayo ka sumber ya si banget. Aing teu buleuten bae, teu kuat ya. Aduh. Gimana ya ana ya? Aduh. Gimana lama? Weh, kan mah hampir tembok kabeh. Naon di ieu lah. Oh, bos, jadinya mah lain lawang. Kau nya malah mau di situ. Ayo, aduh, tengtun, aduh. Allah, iya bos, kada le lawang aduh. Aduh. Lihat bos. Aduh. Bos, kemana bos? Sumur bos. Aduh. Coba, duh rada ditarik ya. Aduh, ditarik. Woi. Ayo bos, jadi yuk. Bos udah kayak kita. Aduh. Segar tidak bos? Seger. Enggak sih, gerasi banget. Yang sayang harga saya. Oke bos, ayo bos ngeliat seseger mah. Aing lucu banget lah. Astagfirullah. Aduh. Bos aing kok berubah jadi kasep? Dia karak sadar gitu aing ganteng. Aing bos, tak bener nama ka dia juga enak cerita ka dia. Cerita naon nanti tadi cerita ka aing.
Kalau bos, aing diberi minuman rasa tai kebo. Kaden tensian tenginum ge, tetap aing mau ngadenget. Teka deui aing tadi nekan jasa. Nokon aing sila aing. Bode jasa. Saya nekan nyerita kenaon. Aing kemali bos, balik jeung dia teh aing nimu duit 100.000. Judulnya di mana? Duitna bos dicokot ku kakana nu kamari kurang dipalak mere di 200 ya bos. Bisa dibikin. Emang saya senjasa. Mah kesian bos, manehna ku aing dipikirkeun karak ge. Duit aing dicokot bae dilumpat. Ku aing danem neuk ribut jeung manehna jaing wani. Itu jeung aing mah gedean aing mah kumisna dulu ku jual tuh kumis aing. Ade seremna bos. Ayo tangkan jelema tunjukkeun ka aing sah si jelema nyaho aing preman. Ayo. Ayo lah, minta ampun. Dia bawa duit itu ngajak aing ke warung. Oh, enggak lah bos, yang malah kamari. Si aing bawa duit mah beli-belikan kopi ya bos. Ya sih. Bos yo, bos mah. Aduh, tata gue tuh. Pakedean. Mang, kopi. Benon. Bidong, tak kesemuat bos aing. Hamja ada sih yang hina aing. Itu bos kenyataan lah, jam banget sama hidung ya. Hamja ada sih yang hina aing bae. Lah, bodo amat lah, yang penting ngopi, be ngopi, bos mah. Mang, mana kopinya aja kopi kot setahun, he. Bodoh bangkuan. Ya, kopinya. Ngutang sih ya. Oh, tenang wes sih, kayak dibayar. Nulin bos, sarua kas banget sih hidung. Iyo, dia hidungnya. Sarua gitu. Coba, sarua tak? Sarua jasa hidung. Nggak usah, kayaknya yang penting ngopi be. Bos mah ngopi be, untuk mah. Kopinya kok yang perawanannya. Rasanya nyeredet, kata tenggorokan. Lu bener bos, kes nu karak magi kopi sahabat bae. Terpercaya mata, sudut baik usia. Coba aku yang jajal. Jahoy merasana janda anak hiji. Ah siapa jangan anak hiji ge ya. Anak yang bisa ngojek meren. Encan bos, karak bisa ngarangkuy. Ngarangkuy naon dia sih? Karak bisa ngarangkuy mobil motor sih bos. Asia. Di mana sih nimu duitna? Tuh, aing nimu duitna di ditu tuh. Aju geus kitu teh kan aing leumpang kieu be. Ayo datang jelema mah teh serem-serem amat bos. Aing teh sieun padahal mah mana hakikeun aing mah bos. Terus kita aing ditakut dia mah kumanehna ngomongna duit manehna. Dia yang hanteman mah jelema. Paling ge mana teh itu bos, paling di warung dinya soalna dirinya warung bos. Bos jelema tuh duaan bae tuh di tabu. Jelema kasih itu hanteman be tuh man. Lah ampun bos. Wih, bos tuh kemarin ku yang dipalak dah tuh. Budak wanita amat datang ke wilayah aing. Hayang paeh man. Woi, cewani mah kadia ya. Bos, jelema di ditu. Kadia. Aing cewani mah gitu aing. Nangkeun bae kurang. Ayo lah, culun ke situ sekali pites kurang. Ayo. Aduh, aing geus dulu nya. Nyeker belah. Oh lah, nyeker bae. Mani mah ayo tutukeun aing. Ya Allah be ka dunia serem. Ayo tutukeun. Udah ayo lah. Yuk, udah kageng urang. Ayo. Aduh.
Senang garisan. Telut pandakan. Pasti garisan helan. Aku alunkeun. Iya, kawan nang dia kemarin ngolak aing ya. Bos, maju bos. Bos. Sale kemarin malakna. Iya, gitu ya. Pencenangkan aing gon. Dah aing mah pendek, manang jangkung mah ngendung lan sakieu. Dak mayan, dak gelut pandek ceramah. Bos. Aduh ayo. Bos kedem tuh. Boleh tato na bos. Eta tato apa taman mini tato kembang kabeh. Duang ari bae wawanyen dek ribut jeung bos. Aing mah boga tato naga. Mana tatona? Aing dulu. Tunjukkeun bos, tato bos. Naga. Ayo lah. Preman doga doang. Kabeh gen dogna heula. Doga lah. Ieu mah dog calang pas otak sih calang. Eta Nyonya kembang be. Maju. Akara. Maju. atuh ayo. Bos aing mah gitu. Aing tinggalun. Aing teh sieun ka dia. Ih nunjuk-nunjuk cabut aing kabur aing ge bos. Woi, sudah kemana? Oh, udah sia. Bos, bos mah gitu ninggalin aing bae. Ngomong bos wani-wani di mama aing tinggalin bae ku bos. Atuh aing wani ngeun rada sakieu doang aing rada ngararancad aing. Terus aing balik lah. Aing mah terus pokok bos ngabacot doang di imam mah gagahun. Atuh aing bacot ge nyaho meureun tadi mantas naon, ha? Sama bos. Bos supaya pede eta duit ke urang ributna meunahun jadi pede wani. Heeh. Saya urang balik. Ayo. And action. Teng, sejak adio, bawa duit itu war. Weh, teng jadi kan gitu ya. Jangan ngajak aing ke warung gitu, bukan duit gitu. Tapi itu nanti ngajak aing ke warung. Action. Teng, dia ngajak aing ke warung, tumen-tumenan, naon. Biasa. Kamera, yuk, dia luntur kira Kamera roll and action. Dia kan sadar gitu aing ganteng. Ya ini kenalin ya dari pemain-pemain dari CLK TV. Di sini ada Abang Aden yang sebagai bos yang paling serem. Di sini ada bos gua nih, kenalin si Arif. Ya dia sih orangnya pemalu tapi lah senyum, enggak senyum sih. Nih satu lagi nih, ini lawan gua nih, namanya Aceng. Aceng gitar ya. Dan ini nih satu lagi nih editor kita nih, Hai, guys. ganteng, Pian, ganteng-ganteng tapi jomblo. Anjir, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih yang suka subscribe. Terima kasih. Woi, kenaon woi, Kong. Kecapi bang, lapar gua. Anjir, lo habis syuting lapar. Atuh makan, Bang. Makan nih. Makan apa itu namanya apa, Bang? Kecapi. Adanya di mana ini? Adanya di Cilaku di kampung. Makanya main ke sini ya. Alamatnya di mana, Bang? Kampung Cilaku Tegal. Bukan Duku Imut. Bukan iya sih Duku Imut maksudnya. Kalau mau kesini aja ya. RT berapa itu? Dua ya, jangan lupa ya. Buat kalian semua jangan lupa ya, like, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya. Pencet tombol subscribe ya guys. Subscribe. Subscribe. Subscribe guys.